Iba lentung hari barinder. Sehingga lentung rukun perhatian, cek sound. Cek sound dong. Tes 1 2. Tes 1 2, cek sound dong. Cek mulai gitu. Sehingga lagu Laila dong. Mun lagu Laila putar purdum yan jana bola. Purdum. Udah sampai mengkenda tahu ke Laila aja kada siapa. Laila sebut mun dulu bendeng orang. Laila racin ko. Setal karo. Saya enggak ngastet teh. Kayak mun musibah kadung dateng nyon sapora. Ada musibah andi tata keramah. Magi sapai capo. Lagi pang ngucap. Lala jadi terlima musleh. Coba apa tahu wah. Mula kadung dateng. Mula ini gulung. Badai gulung. Badai gulung. Bener? Bangas teh? Ayo dak budi. Mangken ni keca mana fitnah. Maksiat merajalela. Ulama dibenci. Betul? Makin bodoh framing jahat makin banyak. Dari salah satu stasiun televisi Trans 7 boykot. Pakun jeknya mana gun minta maaf. Tininggi ai lebo coba aki ngakasa gun minta maaf. Makin ni banyak sini ngocai minta maaf. Ngocai boleh, minta maaf boleh. Bener? Hengki. Makan nih gulanon nyon sapora. Coba mun kijat minta maaf. Aja habis kelir boyo. Baba ada siaran langsung live. Minta maaf. Kan kau sering orang roh. Iwala minta sapora ongko. Minta sapora dari desa. Dari studio. Berapa perasaan sakit atena alumni Lirboyo. Kiai ini bagang kasah. Berapa sakit atena orang Nahdlatul Ulama. Padahal beliau adalah kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi Rahmatan Lil Alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alayna ajma'in amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh. Wabil khusus Kiai Haji Syarbini Latif, Kiai Haji Mas'ud Qasim, Kiai Haji Masdur Rahman Abdi, Kiai Haji Abdul Alam, Kiai Ahmad Tirmidhi Mas'ud, Kiai Ahmad Rashidi, Kiai Saleh, Kiai Hasan, Kiai Suhrani, terseteja Ustadz, seteja Kiai selain, siaptina tak bisa nyebut setong bersetongah, namun tak ngurangi dak keajunan, abdin to'ati, tor mulja'akin, tor malarmu keajunan mulja'aki sarang Allah. Semulja Bapak Kades Aing Merah, Bapak Asnawi, Sampun lastari aparing sambutan. Semulja tuan rumah Bapak Sarkawi Epu Sahwani,
Bapak Sahnawi Epu Mawiyah, Bapak Abdul Aziz Epu Usmaniyatun. Siari mangken membeda acara pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi sekaligus haul yang pertama dari Eni bin Suprati Nyai Mursia binti Abdul Razak. Mular mukai sepora asate jatuh sana. Epa selamat dari seksa kubur. Epa selamat dari fitnah kubur. Semulja cakancah rombongan dari Majelis Sholawat Al-Banjari Kotrun Nada. Saya asalepon dari Larangan Burma. Mular muka terus istiqomah untuk menebarkan sholawat di bumi Allah. Semulja seteja teman-teman yang menyukseskan acara Kak Dintoh, Tiga Putri Decoration, Brian Audio, Didi Channel Video Shooting, dan yang lain-lain. Semulja ajunan Bapak, ajunan Epo, hadirin hadirat, muslimin muslimat, rahimakumullah. Ngereng pertama-tama kaula ajunan namuji syukur dak ka Allah. Kala bantalafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Asbab hari makin kita bersama ipa kompol sarang Allah, yetini sarang Allah. Kangkui bersama-sama mendoakan dak ka almarhumain si ampone sebut ki buru malar muka seseta sapora setak seta ku laku oleh paparing husnul khotimah, amin. Ben sadaja na malar muka selamat dunia akhirat, malar muka bunga dunia akhirat. Berbicara tentang masalah kematian adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dihindari oleh siapapun. Jangankan kematian yang tidak bisa dihindari, waktu datangnya kematian juga tidak bisa dihindari. Tempat matena juga tidak bisa dihindari. Telok ini, mate tak bisa dihindari. Tempat eka emma guluban sambian mate tak bisa dihindari. Betona abak gento mati tidak bisa dihindari. Berarti berok. Beda debu Bapak Ibu. Lembak Sayyidina Ali periksanin. Mbian bisenten na jawab pertanyaan Gula Ali. Atanya apa benar? Jawabuna. Ponapa sesemak ben ponapa selebih semak. Ikhlah. Saya ulang boleh. Ponapa sesemak ben ponapa selebih semak. Sayyidina Ali aja jawab joreng cerdas etes yuji gua. Esangku tak tahu aja wap pro. Eres daras serang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada bu sesemak hari kiamat. Kiamat de semak. Keng selebih semak mate. Lerzi. Jadi sesemak nih kan kiamat. Tabit pun tan kiamat nih. Sekejap ki. Keng berde selebih semak. Apa? Mati. Jadi kiamat kini ini semaan. Kan mon beda kadang orang mon ning ilm kubur kan beda si adan beda komat guru ki. Jadi komat guru yoba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, qad qamatil qiyamah. Qad qamatil qiyamah. Benih, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah kan tak apa aja kan. Lagi. Jadi bi orang yo ba, qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ingir bekir. Eta gur ada remah. Eta gur penderongku. Arya akomat beni apa aja nggak? Apa 5.000-an?
Oh tahu bulat. Jamirami tahu bulat. Orang yang ngaji mari ini beli lagi ya. Kerja poter 5.000-an. Oh 500-an. Wes. Jadi tegur bener. Bonan sedangkan tegur ngubah lafad kan ngubah kalimat tinggi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Muncet yo ba mata yo badri ada ba ini. Kelur. Seorang apa tak tahu kira kun tak kerjat ro. Gula oning entar ka mate. Qad qamatil qiyamah deh. Keng boleh paham. Orang saya maksud kiamat kini yakni mati. Jadi leras dah pun Sayyidina Ali. Dalam ada pun Sayyidina Ali. Sesama hari kiamat. Keng selbi sama mati. Muntandar kiamat sama pun. Rapara elong roh. Mai temu ke? Benyakan ring bebini tebang dalake. Bener? Ada. Yang setia sokonian ring bini senta. Benyakan selake. Sip. Burumangken lagian menang. Gulapan saban pengajian lagian tak tuman menang. Biasan binian. Burumangken ni lagian menang tebang binian. Sekelangkong pak. Sambian tidak memalukanku. Biasa nagulis buat mulolo tordus ponan lagian sakodian bon binian. Makin ni kan lakian bunyaan ban binian. Tepuk tangan untuk lakian. Siah. Menang laki. Kon, solat rokon. Jangan saya pamian kan. Ambu ban kalah setia. Biasan binian ni bunyaan ban lakian. Keng seborang. Minabi ebi tonga. Binian ni kan se-Indonesia benyaan, sedunia benyaan. Kan berarti lah para kiamat. Boleh, ayo boleh. Take it dengan kian. Ni kan dia pun hati. Jepon orang tisa-tisa ni kalamba tandi. Dari tandi na ni kan sandal kana tandi. Ngajam roh. Ngajam apa menjadi dinan? Ngetek. Kamu ni Roma ajam tu nak entro. Ngetek. Etek. Masaraan din na. Bening etek mo din apa etek. Tadi langsung tadi etek. Allah. Langsung au bawa etek. Jadi tak sandal koro. Tak sandal. Mau jadi Roma ngajam. Kaya ngenten ada orang Roma pangucap ajam ada. Ngajam tak sandal lo mun kanto etek aduh nak tabo aing merah etek wahai para etek tak lebur ya ngajam tadi tak sandalan tandi sandal bila lah para kiamat ni kan lambak miskin tandi sandal kana. Bila lepas kiamat apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Romana tungkitekian cumpan mapanan salah orang disa. Bener? Kula tanya kemian. Compok na orang disa benring kota mangken mapanan orang disa apa orang kota? Desa. Sekoca maaf Kampung Sultan roh. Desa. Jeher, malah jeher menurut lo kan ayu, mana jeher menurut tak terus tadi jeher, biar mamu lo nyebut jeher, terjadi jeher kapir, Sultan, jorok, ning iano, ning Telango, kecamatan Telango, berdetisa nyaman capi ya kan, kan, mon picapi kan itu ke, ning capi ya.
Kuru kampungnya kampung Sultan Roman apaan mapan kitengki. Aro kampung. Muninge kota. Nih gini makin Roman. Masih nih kaki. Perumahan. Perumahan makin. Mun Roman ring tisa. Nih ketante je pun kiamat. Boleh. Bila orang bini ngandung. Pas ternyata anak dadi jeragen. Dadi ngandung jeragen. Maksudnya apa nih kak? Anan gu laku bakal dadi jeragen embukna. Anan takok ke potrana bengal karing sepo bini. Nah, beda tada. Positif. Gu lagi buru. Ki neremo tamu, maki ki buru datang dari Jawa. Neremo tamu. Ternyata tamu ini santri ambu. Gu lebang ngocak. Cong, mun amburia. Dari kelas tong ke kelas 2 ro ambu. Mun di pertengahan lah para mari ambu. Pokok ambu. Kento para Arabu ke gula letak takok kap apa nan. Dan teh yulena ia sekejap ki. Nja ambu. Ni kanak-kanak makan mau ning. Lah, ni terjadi loh, Bu. Bapak, benih hoak anak-anak makan. Terjadi di lapangan. Tidak mau nggak nikah dari rumah. Hati-hati kuleban banjir dengan nak foto janda budi. Gara-gara anak itu, John Bongal. Leres nama punten. Keng jen bengalaan nak dengkat deng. Yulang na boleh. Dengkat deng. Pacet abek tetireng tua tak pate ngas teteh ngajari bengal. Matowai kemoso ben mantona. Ceknya laki murni mantona. Keng kadang ben matuan ya jeri bengal. Kajak sepakat. Sepakat rengaing merah. Ya jeri bang. Anapa mak ya jeri bengal. Deng kadang abek panikal langap. Luar biasa kematua. Pas kida argana kematua. Acora sepakat. Acora usah stempel. Teti karena abah langapdi. Pas abah kita ada arkon, berontak kita itu. Betul? Badan ba abah ening, badan ba abah. Saporan atretan, saporan subung batas, saporan. Baaban lalanga lamololong lakon ikan lampon laro toro ke pasala mololo masapah tak alaban apa alaban ikan di orang setak sabaran pada ban gula ban biang ni Nabi Muhammad si emolot timang kene tak alaban sakal muakile la sana mololo kurwa gulaku pakun Nabi Muhammad bagus. Ini kata Nabi Muhammad. Beni Muhammad Musli Adnan. Beni Te Muhammad kanto. Beni no Muhammad kanto. Nika Muhammad Ibnu Abdullah Sayyiduna Rasulullah. Ngak nika. Mangga da tengki. Mun apa tak masalah ahlak. Tak nyapok ke Nabi Muhammad. Betul? Tak nyapo. Mangkadu gulaban sambian tore. Malar muka ulia barokah dari Nabi Muhammad. Malar muka ulia syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam. Ya Rasul
Allah. Bon, gak dintoh para Rabu. Nah, are mangken teromelo cap-cap nah, teromelo barokah cap-capan. Kan mon syafaat ku laku ning akhirat tegi ya. Mon mangken ni ka terolia barokah. Amin. Ku laku ni ka. Karena syafaat ni ka beda lema. Tapi ternyata saya dibahas lema ni ka beda ning akhirat kepi. Asy-syafa'atu khamsun. Syafaat ni beda lema. Saya rasa debu Imam Nawawi. Jadi syafaat ni ka beda lema. Nomor setong fil irahah min haulil mauqif. Nomor setong syafaat ni kaku laku Nabi ni kan nolongin abak meletuli istirahat meletak bid abid seceng menceng waktona ning arah mahsyar. Nomor dua fi idkhali qaumin al jannata bi ghairi hisab, memasuk orang kaum ni ke surga tanpa hisab mbian termasuk Nomor telu fi idkhali qaumin istahaqqul adzaba alla yu'adzabu. Senomor telo Nabi Muhammad abri syafaat ke orang-orang semeler sewajib oleh seksa ternyata ipa burung sarang Nabi Muhammad manter burung aba-aba ni seksa. Amin. Nika syafaat. Senomor 4 fi ikhraji man udkhilan nar minal usad, orang-orang si ahli maksiat lekadung masuk ke neraka ipa beres ikala ipon tut sarang Nabi Muhammad. Lah masuk ke neraka, pun dut keng irakok sarang Nabi Muhammad. Mau nempian ban gula tetap masuk ke nikah. Polan nikah ki masuk ke neraka kada do sapa orang nah poton. Jak tingut yakin, jak kajungannya anyong. Mun tak tu anyong bisep. Ancor jak labu lampon. Bon, seterakhir syafaat Nabi Muhammad dengan apa? Fi raf'id darajat fil jannah. Dalam swarga nikah sambian pas kok laku dari swarga semaba pas ipateki sarang Nabi Muhammad. Amin. Namun makin gulaban sambian terolia barokah. Amin. Barokah. Amin. Enggak barokah na apa ke? Barokah na molotan karena hormat Nabi Muhammad. Dari barokah na molotan dari dua gentena si iba keluar sarang tuan rumah dari gentena si bunyaan. Amin. Almarhumain dua nikah menteri sabora. Amin. Astana malar muka dadi kebunan surga. Kaula si hadir ban sampian manter teka hajat. Manteri pabunga manteri pasalametah. Topoto nadar dadi orang si muldah jauh dari musibah bulai. Jauh dari fitnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pon, lanjut Ki oleh berapa menit nih Ki? Dumono. Ki oleh dumono Ki. Mana nang niser ke tuan rumah. Menambu mangken dari mbah cocok moda dia. Nisar si matek terok. Nisar sa ako boy ni kafutu ni buti tadi. Oke, mulai pada lesoban saya solawat. Ya, lanjut. Pertama, kula mahdora ka panjenengan. Orang-orang sa masa cinta ka Kanjeng Nabi. Kau leban sambian sahur masa cinta ke Kanjeng Nabi, kau minta tolong memberi penyadaran ning abak ning dalam ateh cinta na abak kau tu alebian ben selainnya dek kaguste Kanjeng Nabi. Pun pada orang katanya, apa ke mak suruh pelebihan cinta ke Nabi Muhammad, ketempang cinta ke lainnya, setong karena gak dito para Rabu berdebu ning dalam Al-Quran. Bi gulem bian ibaca akia sambil perangakin deki polamik tetemu ban ayat panika sambian dekian uri ayat ibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Yuk berengakin kul kabala Muhammad kabala kay reng aing merarwa ya kan reng kata aing merang kan estona kul kabala Muhammad kepada manusia kabeh ingkana bila bada abaukum benga sepo beke sepo nabak nagapi wa abnaukum benak poto nabak nagapi wa ikhwanukum bentretan nabak nagapi wa azwajukum ban pala-pala nabak nagapi kaya nga ingki mon bada kalimat azwaj nikam azwaj ka dinto bisa yang kui ka angkui orang laki zauju kento bisa yang kui reng laki bisa yang kui reng bini iki lo maksudnya kaki muslim karena zauj kento azwaj kento bermakna pasangan maknana pasangan tetimun pasang orang bini kan berarti reng laki masa apa reng bini ben reng bini pada remah ada remah bonreng laki pada remah kan pada repot kia kan gedang-gedangan dah rem ya gedang-gedangan ni kok reng laki bonreng bini ya dia patut kau jauh ngeremet ni kan ni online barokah reng laki apolong menreng bebini menreng bini pembini lu geluh tak bisa saja ada jok saking nganur gawang ya gawang ya. Kan iya geng menreng laki are bal apor nyaman penyerang iya puas masuk puas mendung bah pas iba mondok iba sekolah iya bener mun gawang-gawang menolol bal berem. Bal meloking dok gawang pemasuk mah. Dadi rezat Allah di agabai reng laki reng bini. Tidak salah. Kenapa? Perempuan adalah wadah, lelaki adalah bibit. Ngerti? Reng laki adalah bibit, reng bebini adalah beda. Beda menolol dak bibit tak tumbuh. Abaria beni porno ria Quran ria. Bibit melologing dak bedana. Wajar kelajar ya. Mbok naboy. Naboy. Mangkan ada yang bini nikah kocak sabar. Nisaukum harsul lakum fantu arsakum anna syi'tum. Bini nabak naro sabar. Mun tak tahu ke sabar, ladang. Mun tak tahu ke ladang, lokean. Kodakan. Mun nikah, pipit. Ajunan di pipit kak. Leres ki? Kelanon? Papa aku si pipit dah. Keng mun tanah saya tamani pipit tak bagus. Ker. Pambian bangunnya. Maksudnya kembian ke muslimun abidatu. Quran enggak walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Apa? Isanku ban seremban apa kan? Ambo tak benia bentah ban seremban beda dalil dia. Dining tanah secuba la yakhruju tak kira tombu pun apa mentamenan illa nakida pasti kering. Sejak kau lagi bro, ker. Berarti harus kerjasama. Bibit harus bibit unggul. Sebini sabana kotu saba si subur. Bibit unggul saba
ke ladang si subur, maka bekal tetina poto sesalih salihah. Amin. Beni subur pah ngandung mendung lerui. Ngandung boleh subur beniru. Harus subur fisik namanya. Subur rohani rohani. Wa ashiratukum bala-bala nabak nagapi. Nikaki ke buruk keluarga. Wa amwalu ni kataraftumuha. Bantunya-tunya saya usaha ki ban nagapi. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, bantagangan si na takok rogi. Wa masakinu tardawnaha, roma-roma si na lebur ka roma na jiri amapan. Ar kesekian, ngabi sekian. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Ki lebih ikalebur ban nagapi. Ikalebur din apa? Minallah, katimpang cinta ka Allah. Wa rasulih, katimpang cinta ka utusan Allah ka Nabi Muhammad. Wajihadim fi sabili ban kadempang ajihad jalan Allah fatarabbasu ngasete ya dan tek sekejap aki ya hatta ya'ti Allah bi amri sekejap aki bakal datang perintah urusan Allah ya bah lentung hari barinder sehingga lentung rukun perhatian cek sound cek sound loh tes 1 2 tes 1 2 cek sound tek mulai gitu. Sehingga lagu Laila mun lagu Laila putar purdum yan jana bola purdum udah sampai mengkenda tahu ke Laila aja kada siapa Laila sebut mun dulu bendeng orang Laila racin ko setal karo saya nggak ngastet kayak mun musibah kadung dateng nyon sapora ada musibah andi tata keramah magi sapai capo lagi pang ngocak lana jadi terlima musleh cak wa matawa mula kadung dateng mun lain gulung badai gulung bener bangas teh ayo dak budi mangken ni gaca mana fitnah maksiat merajalela, ulama dibenci, betul? Makin bodoh framing jahat makin banyak. Dari salah satu stasiun televisi Trans 7 boykot. Pakun jeknya mana kun minta maaf. Tining kiai lebok coba aki ngakasa kun minta maaf. Makin ni banyak sini ngocai minta maaf. Ngocai boleh, minta maaf boleh. Bener? Hengki. Makan nih gulanon nyon sapora. Coba mau gejat minta maaf. Acabis kelir boyo. Baba ada siaran langsung live. Minta maaf. Kan kau bes sering orang roh. Iwana minta sapora ongko. Minta sapora dari desa. Dari studio. Berapa perasaan sakit atena alumni Lirboyo. Kiai ini bagak kasah. Berapa pak sakit hati na orang Nahdlatul Ulama. Padahal beliau adalah kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Betul? Rais ke? PW ke? Wilayah. Yang membawai PC seluruh Jawa Timur. Di framing gitu. Keng dabuna Romo Yai Kiai Haji Thaifur Ali Wafa. Ni sasar ni beni masalah tokoh agamanya mangken. Tapi Islamnya dabuna Kiai Thaifur Ali Wafa. Ni sasar ni beni kiai no mangken. Tapi sasar Islamnya keng Islam marin sekejaki meletak baju. Usah ngastete kuluban sampean. Benih kayak benih apa perang kayak. Yang ini kemun terus nggak kayak tidak terus. Takut bah pesantren seluruh Indonesia akuli lobar. Santri Lirboyo ini seketebu. Santri aktif. Alumni nah.
Sejelas bedi kun Lirboyo ngono saya keluar. Mumpah pesantren-pesantren lain keluar. Lobar wassalam. Paring Madura suruh keluar. Cedring Madura panika mun lega kiai benih lah. Bener. Apa lobar? Makita apa jang ninteng areng orang. Mintai perata. Riberin se jako jain ngecor kan iku. Enjat ngecor ning pesantren perbudakan. Saya ngami tak langkong, tak kok santri benih alumni bah keluar. Bah ye cor ke pirdung gedung ro deke apa. Bagi gedung Tran 7 ye cor deke jala pun aku. Ni kuon bah ngak nika terus. Ya harus ini. Coba Munjat mau minta maaf, datang ke Lirboyo, minta maaf. Terus kemudian disiarkan langsung. Gak janu. Ini kabar Rabu. Banyak mangken orang tak tahu ke pesantren, tapi ternyata orang mangken sok tahu tentang pesantren. Bener? Pasti teh mencermat selamat deh ya. Pesantren seluruh Indonesia, masyayikh seluruh Indonesia. Benar muka Allah terima selamat dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Si Patihan muslim apa langsung ben resek Anda. Kata remo berarti. Kata remo nen muslim yang di tuan rumah ngitek dia. Ninga pertanda alam bersahabat. Artian polami Fatihah na panjenengan minang kasombongan. Keng detia aing ojen artinya apa? Mecelep ke kebodaan. Amin. Amin. Ija gelak nyaman. Panas terlebar. Ni kagun gula apa teh abah keluar ya resela. Allah. Njak corak nyaman lagi. Corak aman lagi. Aman corak aman. Jadi mono lah area mana mungkin ki musle ki ko jane Allah mayu lah sambil bedai rokok na mayu mole mayu terus ke benar muka raja manfaat benar muka raja barokah inda nuzulil mator perpan ojan panika toron ni kedua mantina luar biasa kula matora ka Allah tore manwari mangken benar muka masyayikh habaib selamat ben Allah benar muka pesantren selamat ben Allah nak foto gulaban sambian selamat ben Allah saya hole mangken banikai selamat dari siksa kubur tuan rumah pun apa se kasat tuan rumah tak hajat ban pun apa se keluar ban tuan rumah benar muka kentena serajaan ban gulaban sambian selamat dari bencana alam ban benar muka kaulaban ajunan selamat dunia akhirat bunga dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya dua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم تقبل وأوصل جميع ثواب ما قرأنا وما تلونا وما عملنا من الأعمال الصالحات خاصة إلى حضرة المرحوم بن سبراتي Nyai Mursia binti Abdul Razak Allahumma lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa wasi' madkhalahuma wa naqqihima min khatayahuma kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Mari ambu Fatihah ambu ki awajan. Ambu lah bu. Mak boleh bereng doa nas. Ada dari doa nas jangan buat bereng doa nas.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiburu marewati asren rojan, mari doa ambu. Enggak. Tanda apa ya? Cara ngribeni rekayasa, ongguan, alam bersahabat nyaman. Berapa menit teh? Berapa menit? Alhamdulillah. Lambu lagi. Mumpah ben lap kela kemarin baca lama. Ampun la. Mayu mun enjak ba endak nyombang abentam lho. Watuan rumah neneng. Are se kok besa apa? Dua namanti karaban beda tanda alam ngari. Ya la terapole. Mak tahu mbian dekan tanda. I jak nika kenge terima benondo. Amin. Bojro sampean kepien kan. Bojro bunga sampean kepien. Mun terus sakit tak bunga mbian teh. Sekanin toh wallah siapa mau anggo tak bunga pun lapun. Payawan jadi ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.